Salibonani Muli Studio 7 izolami ngochumile Jamela ngemele inhlanganiso ye Inotho Kubomama. Mina ngingu-Violet Nobukhosi Sibanda, lami ngimele inhlanganiso Kubomama Inotho Kubomama sikobulawayo kwantutuzi yathula. Sicela ukulinxusa, siyalinxusa ku-awareness walk yethu esizayenza ngolesihlanu sukela ko-TM Pick and Pay Hyper isiyafika emthunzini wethemba. Sizama ukuraisa i-stationery, i-school fees, lama-sanitary pads for abantwana abemthunzini wethemba. Lesi sikhangelele ukukhuthaza sonke isakhamuzi sakobulawayo, wonke umuntu ongumama, intombazana kanye labo baba labafana, asivaleli muntu phandle. Sicela lonke lize ngobunengi benu ku-walk yethu from TM Hyper Pick and Pay to emthunzini wethemba Children's Home kobulawayo ngolesihlanu. Sisuka ngo-10 AM to 12 o'clock, then after 12 sizakuba le-lunch with our children esibaphathele ama-sanitary wele esi-organizayo. Sicela omunye lomunye abuye ethwele $1 or 1 package of pads. Sizama ukukhuthaza imuli yakobulawayo, le muli yonke yaseZimbabwe nje, ukuthi siqakathekiseni abantwana abangamankazana, sibaqakathekise sisazi ukuthi nxa bengena esikhathini abantwana abangamankazana kulohlupho, especially kulabo abaswelayo. Ngenxa ukuthi abaningi bagcina sebesebenzisa, abanye basebenzisa amahlamvu, abanye baze basebenzise ngitsho nobulongwe benkomo. Asikhangelelanga ukuphelela kobulawayo kuphela, sizaphuma siya ngaphandle kwakobulawayo emaphandleni lapha okule-challenge khona enkulu abantwana abangamankazana abasebenzisa amahlamvu besebenzisa ubulongwe benkomo, okuyikho kwabangela ukuba bagcine besiba le mikhuhlane enjenge-cancer. So kasikhuthalaneni sihlanganele kulo mkhankaso wethu My Period, My Pride walk. Thank you.